ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз 12 январи соли 2026 навор кардем бари шумо 1000 рубл баробар ба 117 сомона 96 дирам, 118 сомон қариб. ин рақамҳое ки бародаро дар поён ҳаст барои реклама ва ин рақамҳое ки дӯстон шахсоне ки аз шаҳри Ваҳдат як хона доранд, ремонтш боли мени бошам то 30 квадрата як хонагай бача дошта бошен, агар ҳами акад то нархи 230 000 сомона мақсад пулш тайёрай бародарои дар Ваҳдат буда, ина марҳамат смела хонаотона савдо кунен. ҳами инсон хона кофта истодааст, айни ҳол фаромӯш накунен дӯстон, конкретни харидор аст, марҳамат занг бизанед. биен якта дар канал лайк мемонем, подписатсия мекунем ва тамошо мекунем навори имрӯзара. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед дӯстон, мо дар хизмати шумо ҳастем. эълони аввал мегзарем. бинем ки навор карда равон карда, ман имрӯз баҳри шумо пешкаш карда истодам хонаи фурӯшӣ. 3 хонага аст, 7 сотиқ замин дорад. бача 7 сотиқ замин, 3 хонага дар деҳаи Меҳнатобод, ноҳияи Хуросон, ҷамоати Ғалабот дӯстон. рақамҳои 104 51 97 97 ватсап яка 90 000 сомонӣ мега. ман медонам бардро баъд аз харидорӣ кардани ҳамин хона боз ба шумо фоида мемонад. 90 000 сомонӣ 3 хона дар ҳисоби коробка аст дар ноҳияи Хуросон дӯстон. марҳамат занг бизанен. ами 3 комната дар 70 метри квадратӣ сохтагай. акусша дӯстон хитон ҳисобу китоб кунен. сохтмони ҳамин хиди хона соли 2025 сохтагӣ аст. ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаш ҳастай, ҳолат айни ҳол дар ҳисоби коробка. ина марҳамат дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, навори зинда агар хоҳем занг бизанен, рафта аз наздик боз бибинед. эълони дуюм. бале дӯстон, дар навор гуфтем ки хона аз душанбе дар ҳақиқат зиёд ҳаст. хоб хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Илич меган, дорои 7 ҳуҷра, бача 7 комнатагай, дорои 7 ҳуҷра ва 14 сотиқи дигар замин дорад. 710 000 сомонӣ мега. дар ин гуна ҳолат боз метавонед ки дӯстон агародкорӣ кунен дигари корҳо аз 7 ҳуҷра иборат буда дар деҳаи Иличи шаҳри Ҳисор айни ҳол қарор дорад. қидаи замин бошад 14 сотиқи заминай, таъмири нави замонавӣ дорад, об ва барқ ҳастай, ҳуҷҷатош пурра ҳаст. илова маълумотҳо дӯстон боз метавонед ки аз хиди ака бипурсен. беморхона наздик, мағозаҳо наздик, охири таксиҳои амин шаҳри Ҳисор аст. дигар чӣ кунем? рақамҳои гузошта шуда дӯстон ҳатман занг бизанед. эълони сеюм мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино аст, дар маҳаллаи Зарафшон, Зарнисор. дуҳуҷрагӣ 60 метри квадратӣ дар ошонаи 13 айни ҳол шумо ремонт табинед дӯстон, ҳолат сасяни хитон баҳо бутен. анакнун дӯстон дар ошонаи 13 бо нархи 459 000, яъне ки 460 гуфта истодан камон. рақамҳои 4 0 62 402 марҳамат занг бизанед. дуҳуҷрагӣ аст, 60 квадрат, нормалия, бад нест. номероша гуфта гузаштем дӯстон, дар Зарнисор аст. яъне дар ошонаи 13 бинои навсохт, қарор таъмири нави замонавӣ, обу барқи доимӣ дорад. хулоси гап, ҳаммом якҷоя аст, отопленӣ надорад, гуфтаомтон. боқӣ маълумот хоҳишмандам занг зада пурсида шавед аз худи ами акамон. эълони чорум мегзарем дӯстон. ина дар шаҳри Ваҳдат, дуҳуҷрага 62 метри квадратӣ бо нархи 495 000 сомонӣ дар ошонаи ҳафтум қарор дорад. шахсоне ки аз ҳамин тараф бо ҳамин гуна нархи наво хона кофта истода будаен ва рақамҳои 904 22 99 88 ватсап дасти акада марҳамат муроҷиат кунед. хонаи дуҳуҷрагӣ аст, 60 квадрат масоҳат дорад дар ошонаи ҳафтум. хулоси гап, ҳолат нав, таъмир нав, ҳуҷҷатош бошад дӯстон ҳаст. ҳаммом бошад ҷудогона, яъне ки санузел нест, ҳаммом ҳоҷатхона. техпаспорт дорад. пурра агар харидор бошен, харидор яъне ки тайёр бошен, агар айни ҳол нами рақамҳои 904 22 99 88 метавонед ки занг бизанед, хона рафта аз наздик бинед дӯстон. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ва гуфтаомтон ки ҳамин хел хона боша бардорҷоно, фаромӯш накунед.
ما تیاریم که از نزدیک رفتن نوار کنیم. کانال های خوب هست، تیک توک، اینستاگرام هست دوستان. به ممنونیت میتونید که سودا کنید خونه‌تون. خب کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا است. در اوشانه پنجم قرار دارد. 3 حجره بردار و 3 کمنته است. این کوخنی را ببینید، این حالت، این سیستانی را ببینید، خودتون بها بتین. بله نرخش 10,000 کم 800,000 سومانی، یعنی که 790,000 سومانی میگه. رقم ها 3 تا 5 07 4 تا 1 دوستان زنگ بزنید. این کچ را ببینید دوستان، این ریمونت ببینید، این کت کد باور که اگر بینو به نهایت، یعنی که بینوی پوره ساخته شده، آدمون زندگی دارد، تعمیر خوب دارد، اتاپلین پلیس ای هست، حمام حاجت خونهش باشه یک جا نیست، جدوگانه، تیخ پاس پر دور خونه، ایلوه آبی گرم آبی خنک. ای برادرو، ششم اعلان میگذاریم. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی است. 3 حجره 70 متر کوادراتی به نهایت خانه نقص 840,000 سومانی در آشنای سیم عین حال همین کوارتیر قرار دارد. 3 حجرگی 70 کوادرات در محله شاسه میکرورایون در انیقترش، ایرا فراموش نکنین. در شاسه میکرورایون بینای 4 آشناگه است. خیلی همین خانه در سیم آشنا دوستان. اتاپلینی داره، تعمیری نو همین خانه داره، حمام حاجت خانه جدای، تیخ پاس پر داره. نزدی بازار دیم فتورشنی رینک میگه، این طرفا را خودتون 100% میدونید. خلاص گپ دوستان، نزدیک به سخاوت هست. تا زک خانه تیار. رقم های اکا ماندگیم 751 19 50 50 زنگ بزنین. خب میگذاریم به ایلونی هفتمون. باز کوارتیر فروشی در دوشنبه، این هم باشد در ناحیه سینا است. 3 حجره 73 متر کوادراتی در اوشیانه 8 قرار دارد. در اوشیانه 8 نرخش 700,000 سومانی. رقم های 904 53 آخرش 4 تانه. اگر سوال بودیم بردار چی به قیمته، برای که بردار جونو 3 کمنته است، 3 حجره دارد، 73 کوادرات های نرمانی ده میتونی که نشتی یک بدروی زندگی کنی عادی آزاد. یعنی خب بینو باشد 16 آشانه است. خیلی همین کوارتیر در 8 آشانه قرار دارد. تعمیر نو دارد، اتاپلینی دارد، حمامش یک جای نیست، بینای نو ساخته بردارو. خب دیگه چیشمون نافته، همه رقم ها هست دوستان گفتیم. ایلونی 8 میگذاریم. خانه فروشی در شهر دوشنبه این هم در ناحیه سینا است. این هم 3 حجره 74 متر کوادراتی در آشیانه 12 هم قرار دارد. 12 اتاج بردارو. مساحت 74 کوادرات ای. نرخ باشد 728,000 سومانی. در آشیانه 12 هم. بینای 15 میگن، در 12 هم آشیانه قرار دارد. نو ساخته، تعمیری نوی زمانوی دوستان. انا اتاپلینی هم دارد، حمامش هم جدای، حاجت خانه‌ش هم جدای، پشت کافه دای. انیقش بردارو در 90 میکرورایونه، یعنی که اجازت زندگی هست. مردم علاقه در آمده زندگی کرده ایستادن 100% همه، یعنی که آماده. فقط از شما یک خانه را از نزدیک رفته دیدن، اگر زورتون برسد خریداری کردن تمام. خب دوستان باشد اگر همین گونه خانه ها میتونید که پیشنهاد کنین. رقم هم در اول و هم در آخری نوار هست. خطا نکنیم ایلون نهم بود. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه، این باشد در ناحیه شاه منصور است. در ناحیه شاه منصور 4 حجرهگه 7 متر کوادرات کمتر 100 متر کوادراتی قریب بردارو. 93 متر کوادراتی در اوشانه 7 عین حال قرار دارد. 748,000 سومانی نرخ همین خانه. رقم های اتصال اکن 38 31 72 22 بردارو زنگ بزنین. 4 حجرهگه مساحت چه گفتم تون در 7 کیلومتر ناحیه شاه منصور 7 کیلومتر طرف را خطا انیق می داریم بردارو. خب در بینای 7 یعنی که در آشنای 7 قرار دارد.
ана об ва барқ бардоро 24 соат ҳастай. Фақат аз шумо рафта дидан халос. 10 миллион мегзарем. Квартира арзон дар ҳисоби коробка дар шаҳри Душанбе, дар нами гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ. Дар назди коллеҷи тиббӣ дӯстон як квартира дар ҳисоби коробка ки 53 метри квадратӣ дорад, метавонед ки 2 ҳуҷра кунен. Нормали 2 ҳуҷра мешавад. Дар ошонаи ҳаштум рақамҳои 006 88 66 86 маромад занг бизанед. 2 ҳуҷраи нормал метавонед ки карда ва даромада зиндагӣ мекунед мардуро. баъд аз харидорӣ кардан ки нархиш 245 000 сомонӣ ҳаст, аз худатон боз бардоро маблағ сарф мекунед барои 100% кардан. ира ҳисобиш коробкаи тамом. хулос ига бардоро метавонед ки аз наздик рафта бинед. дига чӣ бигумтон? ба охири барнома расидем. хоҳиш мекунем биёед ҳама касая лайк мезанем, дар канал подписатсия мекунем. бардоро аз шумо ҳеҷ чиз намерава. обуна нашидагиҳо ҳатман обуна шен. обуна шудагиҳо бардоро якта лайкчора фаромӯш накунед. хонаҳо бошад, квартираҳо бошад, Авто ТВ ҳама вақт дар хизмати шумо аст. подписчикони муҳтарам, қадр карден. боарк агар бениҳоят ҳурмат эҳтиром мекунед, комментҳои хуб менависед. бардоро ман аз ин миннатдор ҳастам. рости гап. ташаккур то ҳамин дам бо ман бадед навора тамошо кардем. ман аз ин миннатдор. то навораи оянда худояр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.